Simu alinge someone on a dash tele da kungam samshuengi. Sabko namaste and dashitele. Welcome back to Kisajan Class YouTube. Ani ngeki YouTube ki family members sama devute gang ki re. Ani tela Kisajan la devute gangi. Ani tharin ki nyindong di tharin awa shuen na ya. Ani kaza ki previous week la ni video chiglu dua. Canvas la birthday cups of Canvas la ki birthday cups of ni video chikse to question and answer session kachi. The video dila ani nimang ki capture pe apora so thanda chalayo. View gana ke share na 36k view dira. Ani subscriber gana ke share na subscriber video tagaran la base chene yo. Mala subscriber khazoras na yo. Ani subscriber sumdong apyaras na. Shesa ma thari mima changma la pani themu jarne kar shuen na tuje na ta cutting che shuen wo thuni ge sajin la ki YouTube channel la capture na ro che ani maung bai ni in future na la ge sajin ki video interesting de de kajin la na ma mimang ki ani support de apor rasla ani mimang ki support rasam ba su kare the motivate che the next video mambo search to any excitement to che tra chesa ni nawa samala la tujin anta kadin chi shui ngai YouTube channel de la capture na wande kazanta video to samba thambo ka sa sabin ba video upload che samba ma once a subscriber khazo la ne yo chikdong ap kya ki ju gi ni yatsa ani sabin ba konda chi chuk chik de chera sa video upload che ra shege yang la ma da ta samba yo subscriber ni do ma sim stress sha 생치글래요. 앞께서 봤어. 마음 이렇게 충스람. 아니 단대 next 다 니마 강자 오다 Sunday 강자 왔다 Sunday 갑서도 니동 앞께 릴리스 subscriber. 아니 얘기 비디오 디 아니 얘기 YouTube 키 member 진저기 사자 망보라 share 치셔 그나 치셔나 Tibet news la share 치셔 쉐도 Facebook la share 치셔 Instagram la share 치셔 any chizo tagya chimba nawle messenger tande dele send down below Snapchat tande la tasha any ni mima sama la kat shwe na any tuition nam kari shwe ye ki video de la capture na atela ni maung pa kisa jin la ki video pe mong boli ki de maung pa kisa jin la ki video de la any root ni capture na ro chi shwe ni ani 단지 치트 카레 듀바스 니라요 마키 근데 타임 뭐 YouTube studio nam tai ra mala subscriber khazu na ya tharing chana mirgun ta chizu shiwas paru la mala subscribe shidong kukya ngapchu khazu in chikura ni chizu tubas level time ba ni shidong kukya shu ko ni sto chashira dere ma chizu dumbas le tamba ya shidong kukya kuchu ma ro chasra ani excited chasra ani kamanga chu ta de ba white studio la ta de ra ani tagi ta de bakha tuzo khazus nanglo la 5k che mi chesa chuzu dumba dinda kama khazu nga chu parula ya ma subscriber 5k shasta ni miman samalo tujin nam kadin che shwe ko ni ro ni de miman ki support de rawa na yo ani nga 10k le la ma ko ri ma sam dikta in next video kiblu ba ya 10k share samgidura mana miman ki support butu ne rawai na yo 10k 20k lamsa chebe ani tharin ki na nyin tung de tagarama na shaw samstai ne yo tharin ki khare da tharin ngala shege yo ngala message karles na Facebook na message liesha Joma lambola nishtura Facebook la message lesha mana lesha ade kira ki nyentung ta indastra be interesting to rasla ani joma lambola chashana ya chige lumba le sade ba ki ajastu ani moki ngala kandas dana ya tharing kela ki ni nga radio free asia na la ani tharing kela ka si interview len lasla tiwat ne ta lasla ani thangta chala ani chize kuas la ngara link kurim gire google meet nawan ani thangta interview de nge chi radio free asia the channel la ani short interview chikesha ani thangdan
thanda undela chadi cheboyo chesa number samala la ngaranki ni video de dagaram samshaini ani nima chicks ni samala kesajin ki ani YouTube channel nangla video search tero yore ni mutuni kepko naro cheshyoin aso tushina sinjanango